Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 12 ноябрь күнгө базар күн. Мен кайрадан Кара Суу базарындамын. 2 Европа рядында турам. Юбкаларды дагы тартып көргөзөм сиздерге. Канчадан болуп атат? Түлөбөй турган жакшы юбкалар барбы? Мыналардан баштасаңыз. Мына üstüdөгүлөрдөн бар. Бул өзүнүн Бишкекте тип атат. Мыналар фабриканты, Куанчу фабрика. Баларын да айтып кетиңиз. Булар 850 сомдон. Буларчы? 750 сомдон бар. Мыналар азыр жаңы келди, жаңы мода болуп атат. 1000 сомдон. 1000 сомдон. Биздикинен тигилет, бош Кыргызстан. Жок, бул Гуанчудан келет. Гуанчжодан. Фабриканты. Булар бар, оронгондор үчүн. Узундар. Оронгондор үчүн узун. Канча булар? Булар 900 сомдон. 900. Гуанчудан келет булар дагы. Мына өзүнүн Бишкекте тип атат азыр буларды. Басы 750 сомдон. 750 сом, 50 сомдон баары. Булар дүң басы же розничный басы? Дана. Розничный данага басы. Данага. Жакшы экен, арзан. Булар бар. Тоже ошондой. Офисный юбкалары. Офисный эме мугалимдердики көбүнчө. Канчадан экен? 750 сом. 750 сом. Мынан бели кандай экен көрсөткүлөчү? Прямой да. Эме длинасы французский длина деп коет. Размерлери бар, И расеткалары бар. Драптан, анан трикотаждан. Шулар Анан оронгондор үчүн. Мыналар, юбкалары узун. Канча экен? Булар 850 сомдон. Розницага. Розницага 850 сом оронгондор үчүн узун юбкалар, серый, карасы, поясы менен. Канча экен булар? 850 сомдон. Мыналар бар чоң аялдар үчүн. Гуанчжу фабриканы булар дагы. Анан булар 900 сомдон, мыналар 1200 сомдон. Бомбаркыт деп коет. Мына корейскилер бар. Корейскилер 1800 сомдон. Эчтеке болбойт. Оригиналдары булар Кореядан келет. Бияк Бишкек өзүнүкү иштеп чыгарат. 1000 сомдон, анан 900 сомдон. Бул жак Гуанчжу фабрикадан келет. Офисный модельдер. Канча экен? Трапеция прямой фасондогу. Булар 900дөн бар, 1000 сомдуктары бар. Ткандын качествосуна карап туруп ар түрдүү болот да. Траптары 1000 сомдон. Түлөп кетпейт, жакшы. Түлөбөйт, эчтеке болбойт, бул гарантиясы менен. Ошондой эле ошону Кытайдын оронгондору үчүн бар. Расклешённый тигилген узунлук, французский длинасы. Прямой. Клин деп коет, прямой деп коет. Кытайдын оригиналдары 1200дөн. Мына жылуу эмелерчи, мына жылуу драптар. Бул өзүнүн Бишкекте иштеп чыгарылат. Ткан аябай жакшы, Гуанчжудан келет ткандары. Булар бирөөсүн алып көрсөтүңүз. 850 сомдон. 850 сом. Аябай жакшы мындай. Расклешённая, кармандары менен жакшы модельдер. Мындай прямой модельдери ham бар. Канча экен? 900дөн бар. 900. Мына мындай немелер бар, фисровкалар. Тоже узун кийгендер үчүн. Басы канча экен? 850 сомдон. Булар бирче 850 сомдон мыналар. Мыналардын бирөөсүн чыгарып көрсөтүңүзчү. Фасондор ар түрдүү да, булар эмесине карап. Мындай прямойлору бар. Офисный прямой экен, оронгондор үчүн. Анан ушунун этеги кең деп трапеция модельдери бар, кеңири баскандар үчүн мындай. Этеги кең болуп кетет. Анан спортивный вариант деп мындай лампастары менен чыккан кроссовкалар менен кийсе болот буларды. Ушулар канча? Котелондор менен кийсе болот. Сенасы бирдей эле 850. Булар канча экен? Окуучуларга, мектеп окуучулар үчүн расеткалары бар. Ар түрдүү расеткалары бар. Драптан бар. Чисто черный эмелери бар, расеткалары. Окуучулардыкы 750 сомдон. Бул үстүдөгүлөр. Мыналар Гуанчжу фабриканыкы. Азыр мода болуп атат, ушулар аябай фисровка деп. 850 сомдон. Мына юбкаларчы белер. Ошо. Бул көп жылдан бери ич модадан калды.
Bas qancha ekan? 850 850 ekan biliyorlar. 162 konteynerga kelaverasizlar. Так. Mana göynöktөр qancha ekan? Qizlar? Shular. 1600 Dana o. Dana qale 1600. A bu göynöktөр qancha ekan? 1300 dan bular. Bulardağı 1300 so'm ekan. Bunday, mana hijab göynöktörü, ha? Hijab. Qanchadan? Hijab mı? O Qancha so'm ekan? güzel mi? 1,5 hijab göynöktör. 1,5. Qanchadan ekan mana göynöktör? Badi. Mana ikinci riyaddan chiqib baratamiz. Evropa. Eki. Belki ben evimde Детский ряд qaqda balдар? Детский. 3-chi riyad bu yoqqa o'tamiz da. 3-chi riyadga o'tib ekanmiz. Mana xalatlar. Qani? Xalatlar 500 so'm ekan. Xalat so'rab atishgan. 500 so'm ya? Dana bası? Qaysi? Birinchi riyaddagilar 500 so'm deydi xalatlar. Bambukda ya bular. Velyor. Mana bezrukavalar qancha? Qaysilar? Bular ba? Bular? Bular 550, 550 so'm. Bunalarchi? Onlar уже 800 Hozir xalatlarga baho ko'tarildi. 550, 650 bo'lchi da optom. Hozir siz optom basini aytasiz da. Qancha mana bordovый, mana arbuzный set. Paçkaga 900. Aha. 750 dan. Paçkaga 750. Bu yerde только optom bu? Размер пачканың. Только bu yerde optom deydi. Razmer paçkanın içinde 4 razmer, 4 расцветка deydi. 700 qancha? 750 optoy semasi. Hurmatli tuğanlar. Qancha bunalar bu? Без капшонда алдында тұрады, без капшон. Bunalar розовый. Qancha dedinglar? 650 dan. 650 ekan. Bular da shunday. Жоқ, олар 750 dan. Bular mana kapşondur 750. 700 dan. Qaysilar? Ular ba? Қызыл 700. Мынау деле 700. Бұяғы мынайым 700. 700. Мыналар 750 dan уже. 750 dön. Maka düğün bası şunday ekan. Для беременных var mı? Halatda. Мынау модель, мынау модель. Buna model qancha? 650. 650 deydi. Paçka bası. Bular qancha ekan bular? 600, 650, kapşon 700. 600, 650, kapşon 700. Buna çoğun halatlar qancha ekan? Qayoqdiki? 680. Mınav. Бұлар 650. Aha. Кейінгі 800. Bu 800 deydi. Воротник 800. Размерлері qanday размері? Размер 50-60 geçiyor. От 50 до 60 размеры. Чоң размер жоқ па совсем большой? 65, 70. 60 geçiyor. Только до 60. Бұлар 58 geçiyor. Мыналар, а? До 58 размер. Бұлар қанша ушулар? Без воротник 800, воротники менен 850 dan. Жақсы. Дальше продолжаем путь. Қанша мына курткалар? Подростковый, а? Бұлар 2800 dan. 2800. Вот мына жақтан шығып кетеміз ақырын. Мына халаттар қанша? Турция? 2000 сом. Турецкие халаты. По 2000, 2100. Мынаки 2000, 1800, 1800. По 2000. Что? Не? Мыналар 1800 сом екен.
Olar 2000 so'm ekan. Bular 1800 so'm xalati турецкие. 1700-ліктері дағы бар екен. Так, вот детские куртки. Детские куртки. Кимеке? Кимеке курткалар басын айтып қоғачы? Қаншадан екен? Bunlar 1800'den. Bunlar 2000'den. 2000'den 1800. Балдарды қанша? Bunlar 3000. Bunlar 2300. İnternette mi? 3000. Емекші мыналар, мына қыздардықы. Қанша алды? Bunlar 2300 somlar. Bunlar 2000 somlar. Bunlar 3000 somlar. Bunlar 1700'den. Қанша жаштан қанша? Bunlar 7 yaştan 10 yaşgacha. Жақсы. Мына шу ряддан. Че? Ладно, ничего страшного. Слушай, вот детские одежды, а? Мына жерде оптовый емелер сатылат екен. Бамбуковый штанишки, детские. Қанша болды? 100 сомға оптом, а? Мыналар 120 сом побольше размером. Ага. Пачкага? Пачкага. Пачка, оптом басы, бамбуковые штанишки для детей. Мыналар 100 да, сарафандар? Сарафандар 100 сом. 100 сомдан. Чоңырақтары чақсы? Чумрак деле 100 сом, это распродажа. Распродажа. 50 оптовые были. Оптовая 150 были, да? Нет? Просто у меня Азыр акция идет. Все, что осталось. Ага. Чоңдору қанша болып қалды шулар? По 100 сомов оптовая цена. И лосиный. Азыр. Мына шулар қанша болды? Бамбуковые зимние штанишки. Қанша? Қайсылар? Мыналар шулар, велюр. Велюр bu, бамбук bu. Бұлар 400. 400, бұлша. Мына 500. 500. Көрсетіп қойыпты, қандай цветтер бар? Бұны фақат черный. Mana Fakat черный дейді, fakat черный. Шым фасон. Қана? Кармалалар бар. Ага. Соным екен. 500 дедіңіз бе? Опты ма? Қымбаттап тұр, е? Хаме қымбатлады. Нөкері қымбат болса, нема қымбат болса. Жолгире қымбат дейді, все подорожало дейді. Мыналар чым штандар? Бұлар 450. 450. Шымдар қанша болды? Мыналар 800, бұлар 700. Мыналар Түркиялар 900. Түркиялар 900. Оптым ғой, е? Охо. Я 800-ке беремін. Мына шымдарча? Мыналар, мына yerге 500, бұлар 600. Бұлар 550, бұлар 500. Ага, жақсы. 600-550. Мына детскийлер қанша болып отады? Қандайсыңар? Жақсы. Комплекттер. Мыналар подряд эле. 300 сом. Шулардың бары? Birinci, ikinciden 300 lira. Bunlar 550 tane. Bu oktun bağlarına ait önce. Dağına bağlara başkaça bulacak. 50 somlar acısı bulacak. Ага. Но биллер тройка, но трехнитка начал Қаншадан бұлар? но 550 тен. Bunlar двойка Турция. Двойка 350 Турция сом. 550 дейді комплекттер. Ну 450 тен. 450, ага. Но 500 tane. Noyan 500 som. Начос. Bunların 500 tane начостар. Турецкий двойкалар. Но девочковалардан 450 тен. Барды оптун bağlar. Анан конверттер жоқ бұл сілерде? Для новорожденных. Конверт, İkinci mesnağızda var. Dörtüncüler. Мына ушулар қанша мына Bunlar бабочкасы? 350 son. Дүң басын айтып тасы. Bu 320 oktun bağısı dağına 350 son. Ne olur 300'den oktun bağlı. Öyle. Bu troykalar 300. Ne olur 400 lira. Ne olur canım mı? Мыналардан ба? Solardan жақсы geldi. Хыба? Kırgızstan производства. Кыргызстан производство. Почти качество турецкий çıkan. Мына ушулар қаншадан мына? Жылу комплект. Bunlar ece yazın modeller 350'den ottun bağısı. No 300 somdan. No 340, 250 kilo çıkıyor.